Pozdrav svima, danas ćemo igrati Head Soccer i krenut ćemo iz početka. Tačnije, novu igru počnemo. I prvi gol iz početka. Idemo. Ne. Kakav lagan gol. Ja sam sada ušao da vidimo dokle smo došli, ali izvršala nam je se igra i moramo krenuti s početka. Jako dobar autogol. I opa. Jako lagano pobjeđujemo. I da znate, link ove igre ću ostaviti u deskripciji, tako da možete i vi je igrati. Sada zaskačemo, jako dobar. Vidite, lagan gol. Vidite, 7-0 već vodimo. Ajde. Kako? GG, uspjeli smo prvu rundu pobijediti. Idemo dalje, druga runda. Ne. Ajde, zlato moje. Zabij gola za svoju mamu. Hajde, zlato moje. Zabij gola. Jesus, kako lagan gol. Samo smo morali polako ići. Vidite kako lagano golovi idu. Samo moramo ići opušteno i... LOL. Nisam se nadao da će u gol. LOL. Ne. Idemo polako. Ove bombe su jako opasne. Kad vidite, imamo speed. Ali kratko traka. Uvijek kad dobijete gol, uvijek vaš efekt se izvrši. Kako? Ne znam. Ne! Jako je loše. Bilo. Idemo dalje, polako. Ovo glavu nešto šuta. Idemo dalje, polako. Kolika je glava, ne možemo ni odbraniti golove. LOL. Vidim, moramo 7 golova do pobjede. Nisam vidio. Ja sam se živio toliko u igru da nisam ni primijetio. Jako dobar gol. Znači vidite. Ovdje. Vidite vamo dole. Vidite. Moramo 7 do pobjede. Idemo dalje. Ne. 7-6. Ne znam što se desilo.
Ali ipak ćemo ispočiniti ponoviti da smo izgubili. Ne. Ne. Jako dobar je gol. Gol je jako dobar bio. I ide. 2:0. Jako lagan gol. Idemo sad polako. Bravo. Ne. 4:1, ali mi možemo sigurno pobijediti. Sigurno ćemo mi pobijediti. 5:1. Ne, yes, kakav gol. Hajde Zlato moje, ne Zlato. Zlato mi zabi gola. Nema veze, mi imamo nam fali. Nama je potreban jedan gol samo. I evo ga. Kakva lagana pobjeda. Vidite, prvo smo 7:1, onda smo 7:2. Cristiano Ronaldo. Jak to igrat. Da znate, link ove igrice ću ostaviti u klipu videa. Vidite. Ne, 1:1. Jako loše šutam. Jako loše šutamo. Ne. 2:1 je. Ali ćemo moći da pobijeti. Ali ćemo moći pobijeti. Ne. Vodno na slik pobjedi 3:1. Ne. 3:1. Ljudi moji. Ništa da mi pobjede. Sad ćemo se potruditi. Izigrati dosta partija. Ima super jump sam ja dobio, lol. I ništa. Mala lopta. Svi mi je jako teško, samo lopta mi je jako teško da braniti. Brza lopta. Ne bila. Lik ima super jump. 2:0. Ostavite, htjela sam da vam reknem, ostavite komentare koju ću igrati sljedeću da igram. Ostavite komentare, da znam koju ću igru sljedeću da snimam. To komentare. Ideja 7:1, 7:2 i 2:0. Idemo
Opet imamo 7 do pobjede. Opet 7 golova do pobjede, ali mi dobijamo prvi gol. To je jako dobro. Odmah nismo snimali jedan gameplay, snimali smo 2 epizode tutoriala. Pozivao sam tutoriale, bili su neki tutoriale, i odlučila sam danas da snimam jedan gameplay. Njega jako dugo nismo igrali. Mislio sam bili igrao Head Soccer ili Agario, ali sam se odlučio za Head Soccer. I ne, još sam dobro loše prošli, lol. I sada moramo zabiti gol. Vidite kako je lagano zabiti s malom, ali je teško je odbraniti. Jako je teško odbraniti malu loptu, jer ona je tako jako mala da vi ne možete ni skočiti. Količna je. Vidite, sad, kada je velika lopta, ona je udarila i ne. Idemo danas do 7 pobjeda. Ićemo do 7 pobjeda. 7-8 pobjeda, vidjet ćemo. Jer nisam nikad jako duge epizode snimao. Ovo će mi biti najduže. Će mi najduža epizoda biti. Vidite, 6-1, još nam jedan gol fali. Ne. Zavno vladno, jedan gol. I evo ga, pobjeda! Napokon. Izigrali smo 4. Pobjedit ćemo Roberto. Njega ćemo vidjeti. Idemo. Vidite, minuti imamo. Do pobjede. Yeah. Ne. To se desi kad se zazvano. Špardamo. Dva, jedan. Nisam ne vidio koliko ga vodimo. Ne. Velik mi je gol. Vidite, ono bi sada odpravić udarilo. Idemo, hajde. Zabi gol, zabi ništa. Ne. 3-2 ljudi. 3 odmah. I 3-3. Idemo dalje. Ne, ako nam se zabije, ne, izgubit ćemo, imamo jednu šansu. Ne, izgubili smo 4-3.
Isto probat ćemo iz početka. Ne. On je prvi gol leže. Linku igrice ću ostaviti u deskripciji. Pa ćemo vidjeti, eto, dajte mi ideju koju ću igricu ostaviti u komentari, koju ću igricu sljedeću da snimam. Yes. 1-1. Gdje mi možemo samo navijestiti da bi jes gol. Ladno. Evo isto, samo možemo mi sretiti pred golom i možemo ladno zabijeti golove. Ali nekad se ih ne isplati. Tri. Možda ćemo izgubiti isto. I pobjedili smo 4-3. 7 golova, dobro. Do ovdje nikada nisam došao. Do ovdje nisam nikada došao. Do ovdje nisam. Ne, kakav autogol. Ne. 3-0. Ništa. Ne. 4-0. To sve autogolovi. Uvijek je jako dobar igrač, evo vidite kako se loptom ide, a mu je rana kosa što može, mu je lagana. O, 4-1, ali moram s njim, mi imamo šansu da pobjedimo. I 4-2, imamo šansu da pobjedimo. O, da mi nismo skočili. I 4-3. U nas odigra jedan gol, to ćemo mi lagano riješiti. Vidite se moramo jako. Ne. Lik nas će pobijediti. Pobijedit će nas. Ali vidjet ćemo. Ali,
Ali sad ću probati da pobjedimo. 5-5 izjednačeno je. Sad ako mi pobjedimo, jako će dobro to biti. I zabijamo 6. gol. Još nam jedan fali. Ne. I pobjeda! I hvala što ste gledali ovaj video, vidimo se u sljedećem videu. Ćao!